Asinibingelele amaswahla amahle ke ehlelweni Sive Siyatfutfuka sengiso ngesikhathi lapho sidibana khona sikhulumise ke indzaba tentuthuko letenteka ke emimangweni lapho sihleli khona lesenteka etinkundleni lapho sihleli khona umsebenzi wehlelo kuvakashela inkundla ngenkundla kubuka ukuthi ikhona intuthuko leyentekako lesukela emalini le bayiphuka ke nguhulumende welive laKangwane ikakhulukazi ke ecaphunene ke sikhwameni lesithume kakhulu ngekuthi sikhwama sengwenyama iRDF Regional Development Fund kuphuma ke imali tishona ke tinkundleni ngekwehlukana tende ke imisebenzi yentuthuko lecelwa ngule Sive ngekwati ke tidzingo daso le Sive lala sikhona khona ke namuhla amaswahla amahle sisenkundleni yakuNkomiyahlaba lekuyinkundla lensha lecaleke kuba khona ke ngeminyaka wanga 2018 sitawubona ke imisebenzi ngekwehlukana njengoba ke sike sayiveta ngaphambilini kodwa ke sangayicethi njengoba ke kunalomunye komsebenzi lomkhulu njengoba sibona la emva kwami ngileminyaka yemisebenzi esawukhulumela tikwayo namuhla nekuva nje ukuthi le Sive ngabe bekathe kunjani ke itolo kusena leto dinkinga ukuthi kumbe akuhambi kahle. Lenkundla yaNkomiyahlaba inkundla letfolakala esifundzeni sakaManzini ngasesigombeni ingiletinye ke tinkundla letinsha takuleli letacala kusebenta ngemuva kwelikhetfo leminyaka wa 2018 lilunga ke layo lePhalamende ngumhlonishwa Welcome Shongwe bese kuthi indvuna yayo ngumake Daisy Dlamini ulamanana. Letinye ke tinkundla letinsha tifaka ekhatsi inkundla yasephondo lesemankayane esifundzeni sakaManzini kanti lilunga layo lePhalamende ngumhlonishwa Xolani Lakati. Kube ke nenkundla yaseGilgali nayo letfolakala esifundzeni sakaManzini lilunga layo lePhalamende ngumhlonishwa Sandla Kenneth Fakutse. Bese kuthi lena yesine inkundla yakuMethula lokuyinkhundla letfolakala esifundzeni saseshiselweni yakumashaya ekhatsi ngetulu kwaMbulungwane. Kanti lilunga layo lePhalamende ngumhlonishwa Welcome Shongwe. Lenkundla yaNkomiyahlaba ineSive lesibalelwa etinkulungwaneni etilishumi nakubili 12,000 imiphakathi ke lengephansi kwayo isihlanu ifaka ekhathi umphakathi waseNsingweni longephansi kwaShift Maloyi wasengcayini longephansi kwaShift Mandanda umphakathi waseEni nawo longephansi kwaShift Mandanda umphakathi waseSankolweni longephansi kwemfanenkosi Likheleni kanye nemphakathi wakandunja wona longephansi kwaShift Nkosini Dlamini. Ngaphandle kwalesamba lesingu 30.6 million emalangeni hulumende waphinze wakhipha imali lengu 90 million emalangeni lekuyimali ke la isebenzise ekufakeni intitiyela iPro Base lengu 15 kilometers isuka enkundleni yaseHukwini iyofika kuyo lenkundla esibhedlela sesiphambano lesibovu lapho lenkundla yaNkomiyahlaba itinde khona kwamanje. Lokhu sikhuluma nje uhulumende sewusebenzise imali lebalelwa ku 78.6 million emalangeni lokuyimali ayisebenzise ekuceciseleni leminye yemisebenzi lokufaka ekhathi nelibloho lasembuluzi ingome low level crossing bridge lelacala kwakhiwa ngemali lengu 5.6 million emalangeni kodwa ke ngekuhamba kwesikhathi lagcina selibida 16 million emalangeni ngenxa yebukhulu balo. Isikole ke lesemva kwami isikole ke lesicetha kwakhiwa ayakhumbula ke maswati masenda ke inkundla yaseNkomiyahlaba lekungilenye yaleti inkundla letinsha letibe khona ke makucala ke umnyaka wanga 2018 sike safika la sakhanza ke umsebenzi usasuka phasi kwakhiwa kwakhiwa ke isikole ke lesikhulu sibuye ne high school njengoba ke takhamuti takulendzawo betikade tinekukhala ukuthi ke bantwana bahamba sigaba lesithe mabaya ke esikolweni sibona ke lo msebenzi sofika ke maphethelweni la sihlalo waleli committee lebekade wona ke lo msebenzi elekulikomiti letakhamuti kulendzawo babevusimuzi masilela utasichazela ukuthi kungabe kuhamba njani babheke ukuthi njengoba ke lo msebenzi sovele ke ufike ngasemaphethelweni. Cha babe siyabonga babe Paris umsebenzi ohambe kahle sesifike khona maphethelweni isikole sethu sesijikayo nje ukuthi unyalo lomnyalo utako sivulwe lesikole ngosiyami siyacela nje ukuthi konke letinto manje kwakhona into labotishela definitely akhiwe la kulendzawo cela ukuthi naye uhulumende wethu ngosamasibambisi kwesikole njengoba abantu babethu lapha babe Paris bebadosa amatima bahamba sigaba lesithe kakhulu so babuye ebusuku bafunza le kuSikombeni abanye bafunza le kuSenga letikolwa leti nato sitakhile sibantu sitakhamuti tala sibuyeni cha isikole sesipheleni nawe uyasibona babe nasi sihle nendzawo yethu yinhle kakhulu baba iyadishwa indzawo kodwa nje bangakhumbula umbukeli ngumalini lelitholile lapho
ukusukumisa lo msebenzi lize lifike emaphethelweni nekuthi le mali ibuyephi kunetikhwama letahlukahlukene lena lenisebenzisile nini lana kuyiphi kumbe songabe sesoyashwamba kanye ufake nenzaba yafenisi sibona lesikole sibuyele ngendlela lenhle kakhulu. Cha babe imali sithole kuhulumende NDF le mali sitholile babe lena ekwakha lesikole sethu babe awusibambise kakhulu uhulumende kule kwakha lesikole na fenisi nangu sesimfakile nje naye sekuhle kakhulu sekuvalelekile vele sesimume ngemumo nje siyavele lesikole solo sivulwa sisebenze babe. Kunibheke ukuthi ucala nini lokusebenza? Sifuna sicale 2024 lesikole sisebenze babe makuhambe kahle lokusho ukuthi lo mnyaka lodako babe nokuyevakala. Dibongeleni kuhulumende ngeke kusafanana na itolo noma kusenetindlo leticelako lelivakalako futhi kumbe lato kuyabonakala ukuthi liyadzingeka kodwa nje ngiyathemba ukuthi intakhamuthi lingafisa ukudibongela kuhulumende ngomsebenzi sekanibambise kuwo. Sibonga kakhulu kuhulumende wethu Nkosi yami ukuthi akangagcinwa kucela kubani Nkosi yami siyabonga kanje kakhulu kuhulumende wethu lekasendele kona Nkosi yami sishaya tanda nje tikhulu ukuthi siyaqala nje la sibuyeni Nkosi yami ukuthi singaba nesikolo la njengoba besolo sithuthukisa labanye imango yalebo Sigombeni nathi siva siyacapha nje sibonga kakhulu kuhulumende wethu ukuthi asakhele lesikolo sethu. Ngoba ke Vusimuzi wakaMasilela lo bekathi ngosihlalo waleli bandla belibeke kwakha ke umsebenzi wanathi isikolo la lesinema class lamathathu kwanyalo lokusho ukuthi start masivulwa ke eminyakeni lotako sicale ke sithi form 1 form 2 form 3 njengoba ke sivile kusekhona ke tinshwana leti shoda njengedilo lakuthishela leti ngitona ke timgcuka letawenda lokuthi kukwati ke kusebenzeka kulesikolo kanti ke lokunye lokushodako tindzaba tema laboratories nawo ke njengoba ke bafundzi batabe bafundza bona labo science naletinye ke tinto letwatsingako lama laboratories sebatifakile ke leto ticelo sethemba nje ukuthi njengoba sivula kulomnyaka lotako vele uhulumende utawuchubeka ababambise kuze kuthi leti mfanelo taso ke lesikolo iphelele. Siyabona ke iproject yemandi ngale ngeshare njengoba ke bekukunenge lobekathe kushoda ke la enkundleni yaNkomiyahlaba emandi bekangilenye ke inkinga kakhulu kubhekeke ukuthi ke lo msebenzi nawo ucale ke kusebenza masinyane sekangenile emandi kulamanye ke emathange kodwa ke lokunenge siyakubona ke masifika khona. Lo msebenzi wokufakwa kwalamandi kulesigaba sewuku phase 1 njengoba uhulumende sewusebenzise imali balelwa ku38 million emalangeni kanti imphakathi letozuza kuwo nase uphelele ibalelwa ku11. Kuyavela ukuthi lo msebenzi wokufaka emandi waqalwa ngeminyaka wa2018 kanti futhi achamuka enthabeni yasemtsimba ahamba sigaba lesibalelwa ku10 kilometers kuya kule nkundla. Sivekele sitozuza sibalelwa ngetulu kwetinkhulungwane letisikhombisa. Kuyavela nekuthi sive lesingephansi kwale nkundla samhlangabeta uhulumende ngekuthi sikhokhe imali balelwa ku210,000 emalangeni. Kanti ke la sikhona khona sisenza wenike yasesigombeni ama ke sigothini ke sasesigombeni sitawuva ke inyalo ngemsebenzi ke wemandi lele sive masewulandzelela siva ukuthi ke sawucala ke nga 2017 kwathingeka ukuthi ke sibuyele ke ngilathi ngesilumbi ku drawing board noma ke baphindze bayohlanganisa inhloko bakwati ke ukukhulumisa lokuthi lesicelo sabo ke sekuba nemandi kulena ndzawo singaze sibeke kanjani uyahambisisa ke kodwa ke Mesha Dlamini utasichazela lokuthi bawucela nini lo msebenzi masikhuluma nelunga leParliament la lisathisile ukuthi lo msebenzi ubiteke imali lengu 38 million emalangeni liteke usengakafiki ke emaphethelweni. Dlamini siyabonga Nkosi lokuthi sifike la nikhona khona namuhla sikhanza la ngomsebenzi lana kuyasetshenzwa awusichazele nje ngekusuka nekuhlala kwalomsebenzi sivile ngelunga leParliament lana ukuthi umsebenzi njengoba sofike lesigaba lesi noma usengafika ekugcineni kodwa imali lekuthiwa ngo38 million emalangeni awusichazele ukuthi niucala nini lo msebenzi nokuthi nisebenze ngekukhandla kangakanani kuze kufike la sikhona khona. Yes, ngiyabonga Paris. Kusho lo msebenzi siucala nje kadzeni ngoba kuhlala phansi nje sikhuluma ngawo saqala ukukhuluma lebo 2013 sihamba sicela ke into enkosi. Bakhanzakala ukuthi la sisetulu thina emanti alengendasi. Bakhanzakala ukuthi kufuna sithole umthombo longashi. Sahamba sanconcosa kurural water wathi rural water angeke akhona ukusibambela. Asithole umthombo longashi. Sale ngetulo emtsemba labasikhomba khona sawuthola. 2013 ke sosikhuphuka zavela ka micro project. Basi micro project inkulu kakhulu le project ngeke ayikhona kunemali encane. Sisathola kuphenduleka kahle kubo 2018 ukuqala
kwentiwa imidwebo lapho keja nje kuthola imali kuze sithole imali ungase sekuyaphatheka siqale nga-2021 manga-process. Micro projects wathi mkhulu kakhulu kumbe nami ngeke ngimsole mawuva nje ukuthi ngawuthi phase 1 lona kusasebenze 38 million emalangeni nigcina nitholaphi le mali kuze ukuthi nikwazi lokucala lo msebenzi? Kwafuna ile mali ukucela kwakhona mase yak micro project abeyithatha kuhulumeni wakhanza ukuthi masifika sina sifika na 21 million wakhanza ukuthi kumele kuma wonke lo msebenzi wa micro project anake nje Sikombeni usesikombeni sodwana kwangusibiyeni nasikombeni bese kuba nguvusweni kuleso sikhathi. Mase sesibiyela ke nyalo sekanti thinjile tinini takhe Nkosi ngoba lifayile lethu nje labe sebacala ukulikhuluma ngalo nga-2020 base basibita ukuthi leli phupho leni nisenalo yini sathi sina senalo bathi hambani ke notesta labantu ukuthi angileli nalesi lifuna kwenzini sakhanza ukuthi masiyokala le sikala ngaJune sakhanza ukuthi athi 25 mm per second ngathi years per second saphinza ukuthi anemandla kakhulu kwakhanza ukuthi kufunza sibiyele futhi nga-August kwakusebusika ke lapho sikusesikhathi sesomisa sakhanza ukuthi athi 21 base bathi cha sekulungile asenetisi asenihambeni waphopola ukuthi alungeleni ukudliwa abantu kusho siba-check emagciwane sathatha imoto sashona khona safika sabakha samikisa elaboratory sathi bathi cha angcono sesingaqala ke kusebenza kuthe nga-2021 la kubulokwazana bo-August base bayasibida bathi umsebenzi senibhasile siyaqala ke kusebenza ukuthi sizesifika la ke so sasuka le kubeketela lokunisitile Dlamini kusitha kakhulu singabonga nje i-committee yakunkomiyahlaba ngoba sabe siyabuya siyahlanganyela ngoba lawo makhelwane bekaze bathi naleli phupho la Sikombeni seliyaphumelela beda ke bajoyina kakhulu bakuzone 1 nje nebagegedhu base bayabuya ke la kithi ke sesiyahlangana. Uma ungabekisa nje imethi leta usitakala ingakanani la kule project le lamanje lesiwabekisako? Mangibala nje Sikombeni edwana una 722 wemakhaya mangikhuluma Sikombeni edwana nje Sikombeni emanti Paris bekuyisokolo bokanza ukuthi vele siyemfuleni le emlonjane labe siwakha khona inkinga yasemlonjane bekunenkinga ukuthi kunelidibhi ngendle bani bakha ngenda so ngakubona ukuthi impilo yakho sibengela ngani le project lena nje ngonintasta kakhulu kangaka kuba vele sesitakele kakhulu nje sekutawo ngasikhathi nebantu bani nje mabasesikolweni batabuya bakanze kusemanje sekutaphela ukuthi kumele awuthota aphinza ukemanje yabona bekubabambelela lo lingakanani lelithange leli mawubekisa kakhulu bathu lithange lethu leli khona liselifakiwe nje nyalo lifaka layisha 1 million wemanje liters okay kusho ukuthi nje lapha soyabuka ukuthi lo msebenzi mangaphela wonke sive sengwenyama sitawuphila ngalo mthombo ngoba sibe sina 3 million liters. Nibanjiswe ngibani kakhulu nesive sakule nkundla kule sive sezenkundla ngingabonga nje uhulumeni wengwenyama liphiko lakhe leli micro project lokungena afake isandla kakhulu ukuze kuphumelele kube nje nabo inspector bakhe ngoba bamchecka contract ngelanga ukuthi kusahamba khona la yini. Kumanje sesikocoda ngibona lama stands kunanawa la ngiphinze kunanawa lamanye ngalana kutawente kani kulawa ama stands ngoba kumbe ngibona nalapha nabeka lithangati kwama stands nibuka kubeka lamanye ndatawulandzela la liphopho lethu likanjalo kusekuthi nje kwabe sekushoda donate imali lapha nje kutawulandzela lama stand naloku lokubekiwe nje lokhu la kutafikela khona lamantu lapha tawasha khona andu bangena emathangeni ayodliwa safe nesayisebenta yonke isasetshenzwa leyo kusho ukuthi nje mangikhuluma nalabo engineer bathi Dlamini kusede imali nje ngoba ubona timbi tinjena kudla khona nemnotho wehlile kulamalanga kesha nje leli phupho leni tagcina lifezekile lengiveka ngandlebenye angathi usihamba kanjani ngibe bathi asifakela lokhu kokucleana lamandi sive sisebenzisa leli target ngesofa ngoloko lokumcoka yes sibonga kakhulu Dlamini ngomesha Dlamini lo usebenza ke usakhamuti la kulendzawo kodwa ke uphinza kasebenza etindzaba de kuba ngu quality controller lokusho ukuthi ubukele ukuthi lo msebenzi awendeke kahle abukelele tisebenzi Dlamini ke ubonakala ka indvodza le watike lo msebenzi takhamuti tibonakala tineliso lelingilo kulo msebenzi njengoba kade ikhulumisa ngendlela nangebunono lobufanele ke letindzaba leti sikunkomiyahlaba maswata amahle sibona ke umsebenzi lomuhle umsebenzi lomkhulu lothatha
sekutheke isikhathi kodwa ke lokujabulisako ukuthi ke kuNkomiyahlaba eManti ke sebatawathola lithange layisha 1 million liters konke lokwendekile la kufakwe ke bofenisi kwakhonga kwendiwa ndokwanalokwane kwalanza ke etulu kumzimba mangabekisa emakhilometer kumbe ngiyabona yafika kumbe kulalishumi lokusho ukuthi achamuka ke khashane kakhulu lamanti ubiteke 38 million emalangeni imali lephuma kuhulumende welive la kaNgwane usita abantu bakhe lapho khona ke bekunesidingo semanti kule nkundla iya kuNkomiyahlaba. Lokwakhiwa kwaleli bhloho letimoto umkhubudla lelibite imali lengu 15 million emalangeni selitoba lusito olukhulu kule sive lesingephansi kwalenkhundla yaNkomiyahlaba. Kulandzela ke ukuthi le sive sikhale isikhathi lesize lesibalelwa cishe eminyakeni lelishumi nakutsatfu. Leli bhloho ke lihlanganisa tigoti letinyenti nemiphakathi lesihlanu lefaka ekhathi umphakathi wasevusweni nemaciniselo. Lala sikhona khona sisenzaweni ke yasevusweni ngiletinye ke detigotsi ngaphasi ke kwenkundla yaseNkomiyahlaba lekwenkundla lensha la kwakhiwa khona ke emva kwami kwakhiwa ke libhloho omkhubudla lekulibhloho ke lihlanganisa ke imiphakathi noma kumbe tindzawo noma tigotsi letingaba ngetulu kwelishumi letinye letifaka ekhathi ngisho maphalaleni icobo bantu labatawela la ngilabanye lokhanza ukuthi bafuna ngisho indlela leya ke kubomba bane labanye labachamuka ngesheya bachamuka bafuna kubheka khona ke kubomanzini nangale ngesheya kubombekelwe naletinye ke tindzawo lala sikhona khona kuyenyukela mawubheka ngale ngesheya kunetikolwa letiningi kakhulu etfaya ekhathi ke ivusweni primary ne high school yakhona kufaya ekhathi ke bosikanye primary ne high school yakhona naletinye nje tikolwa letitholakala ngale ngesheya simo ke besikade simadima kakhulu itolo njengoba ke bokhanza ukuthi lomfula mawugcwele ngekuna kwelitulu timoto letingasakwati ke kuhamba nebafunzi bangakwati ke esikolweni kanti ke simo la sibona khona la kuyenyukela emabhasi netimoto labokhanza ukuthi kuyashelela uhulumende ke sobaphile ke bantu bala evusweni ngaphasi kwenkundla yaseNkomiyahlaba imali engaba ngetulu kwetigidi letisihlanu kusukumisa wona ke lomsebenzi kuze kuthi ke bakwati ke kucala kanti ke lesitawuxoxa naye ngobabe Dlamini ngudeni Dlamini Daniel Dlamini lo ngulisekela lasihlalo walomsebenzi wokubuka lokuthi awakhiwe lomsebenzi njengoba ke sikhanza kusetshenzwa la Dlamini kunene siyabonga nalithuba lexoxa nawe usipha nje kusuka nekuhlala kwanayi iproject yemkhubudla bridge la sengilandzalandzile kusho lokuthi simo besisibi lokwanalokwa ungasichazela lokuthi niphile njani lingekho lelibhloho nekwekuthi yini niyendile nitakhamuti takulendzawo kucela na imali engaba ngetulu kwa 5 million kuhulumende lesakaniphe yona lesokumisana ngomsebenzi. Kukhulu kakhulu wena kunene sihlupheke iminyaka lengetulu kwa 20 solo silwa nekwekuthi kepha ngabe singasitwa ngibani saba nenhlanhla ke saba nayo inkundla le kuNkomiyahlaba lesende ukuthi size sikhone ukuphumelela ukuthi mhlambe sikhone ukuthi sikhulume sivakale sicela isikhalo sethu ngaleli bhloho njengoba sesinaye MP saqela kuye ukuthi sicela mana sihambisele lenkulumo yethu mayelana nokuthi side libhloho la siyahlupheka uma sifuna kuhamba abantwana nabayisikoleni nabothishela umalina kuhambeka amadima akweleka amadima sabe siyacela ukuthi MP kanye nenduna yenkundla abasilekelele ukuthi simane silithole lolusito lokuthi uhulumende asinike imali yokuthi mane asicelele ukuthi mane sikhone ukuthola leli bhloho etikolweni letikhona kunelivuso ivusweni high school ne primary high school nesikanye sikanye ne primary yakhona phinze njalo nangesheya kubosithene kune primary ne high school yakhona sekuniletikhulu ke lekubheka edlangeni nasemaphalaleni nekwelela kubolvinjelweni nekuye speak nje bantu labatawu benefita uma le bhloho liphela leli ngoba vele bahamba la bonke labo bantu labo lengingabasho noma kufuna kuyembuluzo esikolweni kubo Pine Valley kubo bosiphambanweni bosukumbili bahamba la bonke labo bantu noma ufuna kuye esingweni kubo Langoza hamba la bonke labo bantu labo
ligama la lekuthi bongela kuhulumende imali iphuma kuhulumende ngonyama le yakhelo umsebenzi ngo5 million angiboni takhamuthi ukuthi bethi ngayihlanganisa ligcina liphumile lingathini lakho lekuthi bongela kuhulumende ngingasho vele mphathi ukuthi sibonga kakhulu kuhulumende ngobe vele noma besingakhona kuhlanganisela thina la besingeke size sikhone leyo mali yes ngisho ukuthi sibonga kakhulu ukuthi uhulumende aze akhone ukuthi asiside ngale mali engaka labanye labatiko nje noma sengufaka egcineni lombuto labanye labatiko lokwakhiwa khona lelibloho banako lokuthi kwakhiwa libloho lapha ngakuthi kumbe bese sekugcwala lomfula kodwa la kucala khona lomgwaqo vele kuyenyukela ngabe batawukhonga enikhona lesive lesitawendlula la singajabula lokwathi lokuthi ngabe indawo yakha lelibloho bese nenda njani la kulomcasa lokwenyukela kakhulu ngiyabonga kakhulu kutawukhongwa ngala bangitshelile nje ukuthi kutawukhongwa indzawo kufike ehafini yalomonqwa nangala kutawukhongwa kuyofika cishe dutane nalo yamgwaqo lo yakwendela ukuthi kungabi khona kushelela sikhuluma lababethi Daniel Dlamini la ulisekela ke lasihlalo walomse welcommittee letakhamuthi bekade tibukeke usetshentwa kwalendzaba ukuthi bagcineke bathole na imali ngo5 million emalangeni uhulumende lesekabaphe yona kwakha ke nangu umsebenzi welibloho la sewubalile wanza ukuthi singakanani lesive lesitawuzuza ngaphasi ke kwalomsebenzi la Lenkundla Nkomiyahlaba nayo ayitange isalele nani ngephandle ekwakhiweni kwelibloho letimoto imbuluzi ngome low level bridge. Kuthiwa nalinile umfula lomkhulu weGreat Mbuluzi bewuthi ungagcwala ugole tinthethe bese kuba ngilongesheya ngetikhathi tasehlobo. Kulomsebenzi wekwakhiwa kwaleli bloho uhulumende wacala wasebenzisa imali balelwa ku5.9 million emalangeni kodwa ke ngekuhamba kwesikhathi imali yagcina inyukele ku17 million emalangeni. Ngaphambi kwekuthi kwakhiwe leli bloho sive besikade sisebenzisa tebetebe lebese kamdzala kakhulu kulandzela ukuthi bewungeke wetame kwewela lomfula ngetinyawo nje onke emalanga. Tebetebe lulusito kakhulu ngoba unciphisa indlela lenze lehamba iphume ngaseluve noma ngasemaphalaleni so kuyeweleka la utela ngesheya ebhasini nalokuthi kunetingoti icala nje nangabe kude kwetebetebe la kanje nokhanza kulengoti kumuka nemifula ehlobo kuyagcwala la so nje usitho kakhulu tebetebe lokuvisana ke ebhlungu bona labanye balabo tebetebe sebagugile sebaphinze bayingoti kuso sive ikakhulu kubo bantwana besikolo umoya wethu uthokota kakhulu kubona sendeleka lentuthuko lenhlena kangaka sesithi nje inkosi ayisisite manje kuphele shema hayi kulukhulu la kutebetebe njengami nje sengigugile sokungathi ngangiyancenga ngithi lapha makutebetela ukuthi ushalivana ngathi utawuwa kanzi ngeke uze Buchopho bemphakathi waseNsingweni Vusumuzi Manjwele Dlamini ubonga uyagangatha kuye uhulumende wembube ngekubakhela leli bloho. Kasi ngendlulisa nje kubonga uhulumende kulesito lasendele lona ngoba lisita yonke inkundla lisita bonke abantu ngale ngesheya nangesheya Nkomiyahlaba namaphalaleni singendlulisa nje kubonga lokukhulu kulendzaba yekusisita kuye uhulumende. Lilunga lePhalamende lenkundla Nkomiyahlaba umhlonishwa Welcome Shongwe wendlulisa emagama akhe ekubonga kuhulumende ekutheni alethe intuthuko lekhonsako kulenkundla yakhe lefaka ngisho nalokwakhiwa kwaleli bloho lasengome lelibite imali lengu 17 million emalangeni. Ngicela kuthatha lethuba nje ngibonge uhulumende wembube kusichasa nganayo imisebenzi le esolo sihamba seyibuka la sicalele enhlanje sizabuka isikolo sasesibuyeni secondary lapho uhulumende sisebenze ngemali yaka RDF sawakhe amaklasi lamathathu ema-toilets sasifenisela isikolo sabuya sayenyuka saya eblohweni lasevusweni lapho nakhona uhulumende usichasile ke micro projects yelapho nakhona libloho nje lakhiwe litawuphela in 2 months time and uhulumende ke usichaseke ngemali lenkulu ke futhi micro projects ngemsebenzi wemanti emanti latawucoverisha yonke lenkundla yaNkomiyahlaba nje kulamanti kutawubenefita imiphakathi leng11 kulamanti yebo ke kule phase yekucala nakuqala le phase yesibili ke atabe sa distribute lamanti
aya kule miphakathi lehlukahlukene. Inze ke uhulumende wasichasa ngama-micro projects nganalibloho lelisemva kwethu nje benefita imiphakathi leminingi la. Lapha nje naso usuka uya eluve sekulula. Kunakuthi uhambe uyojika letulu bosigombeni uphindze ubuye emuva. Noma so uya letulu bomaphalaleni sovele uwele nje khona la kuleli bloho leli. And ke litaw benefit abantu labaningi because nebantwana bewela khona la. Sive sala ngesheya siyalima tibhitho nemimbila sesitawuwela khona la nabahamba bayothengisa. Masotla mahle sifike emaphetheleni nalo ke lihlelo Sive Siyatfutfuka besinipha ke isigaba sesibili senkundla yeNkomiyahlaba lekuyinkundla ke lensha lecele kuba khona ke ngeminyaka wanga 2018 lilunga leParliament la umhlonishwa shonke so silandzisile wasikhombisa ke bubandi bayo lemisebenzi njengoba ke sibonana nangilomuhle komsebenzi sibonekele lo munye umsebenzi lomkhulu wemandi lapha lobiteke imali engabanga nga 38 million emalangeni sike sayihamba ke imimango noma kumbe tinkundla asikase sakhanza ke project yemanje lebita ke cishe kulesigaba lesisibonako kunayi ke inkundla yakho Nkomiyahlaba sethemba ukuthi emaswata yabona ukuthi kuyasebenzeka nekuthi ke lawo kumbe lokhanza ukuthi imisebenzi bakangayibona etindzaweni tangakibo kulohlelo Sive Siyatfutfuka yabona ukuthi kungakanani ke lokwenziwa ke nguhulumende welivela kangwane ikakhulu kade ngesikhwama se-Regional Development Fund nekusebenzisana ke neliphiko lwakhe ehulumende micro projects lokungilona bese lu-implementa lama projects kukhuthata nje lamanye ke emaswati naletinye tinkundla njengoba ke babeke chairman lana ashilo sizadlamini lokuthi kumbe kuvela kwale misebenzi le ngilokunye ke nanako lokubese ke kuyasita kukhuthata ke letinye ke tinkundla nemaswati ukuthi nanathi sho ukuthi silusito endzaweni yangakithi singaluthola. Libito lami ngiJohn ngakaphireza sibongo sibongele kakhulu maswati amahle kuba nathi ke ehlelweni Jehova sigcine sibonane ngalokudako siphilile sale kahle.